snimanja. Sve sam upala. Ok. Ništa, danas će biti malo nešto drugačije, znači svi me znate kao PA trenera. Ovo će biti nešto potpuno drugačije, nije potpuno drugačije, ova tehnika je bazirana na PA-tu, znači ja sam zadnjih 5-6 godina držim seminare u PA-tu i napravila sam neke lične uvide, neke stvari su se meni lično izdešavale kroz moj lični rad, tako da sad ću da podijelim te stvari koje su na neki način meni važne. Biće nekih ljudi kojima ova teorija neće biti baš prihvatljiva. Neko mi snima... Ok, nešto se ovdje dešava. To ćete vi da dešavate. Melita, možeš ti da si u charge sa Skype-om? Molim te da se ja tu ne miješam. Ok, hvala. Ja sam ugasila snimanje. Ne, upali, sve se snima. Znači, uvodno... Da, samo kad napravimo pauzu, onda gasiš. Je li to okej? Da, samo ima puno eha, ne znam da li će se to reflektovati i na snimak. Ja ne čujem eho na Skype. Samo na GoToMeeting. Oni imaju veliki eho. Uglavnom, znači, da skratim priču, ovo je rezultat nekog mog iskustvenog, da kažem, iskustveno znanje i praksa koju sam ja radila kako na sebi, tako i sa drugima radim. Vidim nešto da mi sad i GoToMeeting je ovo. Ona je malo drugačija od PA-ta, u kom smislu? Kažem, znači 5-6 godina radim sa puno ljudi i transformacije koje sam vidjela su stvarno nevjerovatne. I PA je meni i dalje majka svih metoda i to odmah sada tvrdim na samom početku. Ovo što sam ja napravila jeste više aplikabilno za Amerikance. Znači, baza same FAIR tehnike se rodila iz PA-ta, ali dodala sam neke elemente koji PA nije uzimao u obzir za neke stvari, što Amerikancima čini da dobiju puno uvida tokom tretmana, a u isto vrijeme maknu naboje koji imaju u vezi bilo kojeg subjektivnog problema. Znači, ovo je da kažemo, interpersonalna psihološka metoda i bukvalno je kao i PA dizajnirana da makne emocionalni, što mi kažemo prtljag, onaj baggage, jel tako? Znači, to pričamo traume, prošla neka negativna iskustva u bilo kom smislu, prevladavanje nekih strahova, odnosi, znači svi imamo probleme sa odnosima sa nekim, ovim ili onim. Uglavnom sve što nosi energetski i emotivni naboj, kao što su stres, strah, otpor, anksioznost, kompulsivnost, neka neželjena ponašanja, slabosti, mane, panike, ljubomora, napetost. Sad je svima ovaj stres i strah je ogroman sad u ovoj situaciji sa koronom i sve što se dešava. Isto tako i osjećaj krivice. Znači, bukvalno manje više sve što ima energetski i emotivni naboj. Znači, ova tehnika je ekstremno laka. Toliko je laka da može se uvede da se ja pitam, ja bi u osnovnoj školi, jer je dovoljno samo da znate da čitate, da pišete i da pratite protokol. To je sve što se traži od vas. Znači, može da je primijeti, znači svako ko nauči protokol od A do Š. Znači, ovo isto tako neće biti motivacioni, inspiracioni seminar, nego kratko, korak po korak tehnika. U stvari, ja ću uzeti prvo nekog od vas da odradim tretman, pa ćemo onda naknadno da objasnim kako se radi, jer će nam biti mnogo lakše da na taj način naučite. Znači, sama tehnika, ona je bazirana na integraciji i uklanjanju emotivnog energetskog naboja, nekog ličnog pomoći. Znači, to je neka vrsta samopomoći. Da se makne taj unutrašnji stres, neke emocionalne probleme, što god da je. Jer svaka misao ima svoju potencijalnu svrhu. Kako mi potiskujemo nešto, mi, na primjer, odbijamo te svrhe, jel tako? I onda šta se dešava? Ta emocija, to se stalno ponavljam na svim mojim video zapisima, to znate i sami, ta emocija kreira određene situacije u našem životu gdje se mi osjećamo, znači svaki put kad uradite nešto impulsivno, kompulsivno po automatizmu, a ne znate zašto ste uradili, to je ta potisnuta emocija koja u stvari kreira situaciju u vašem životu. Iako vi mislite da nije emocija u pitanju, nego komšija, mama, baba, djed, kogod, ili zaposleni radnici, shvatite da je u pitanju samo potisnuta emocija.
ajde da sada vas ne prepadam, moći ću prvo kroz kliničku psihologiju pa ću onda da uđem malo u te dublje stvari. Uglavnom, nema osobe koja nema potisnute emocije. Kasnije ću da objasnim razliku između potisnute emocije i represije, repression, suppression, repress. Ne znam kako da prevedem to na naš jezik, jel? Uglavnom, kad je nešto represovano, to znači da smo ga sakrili toliko u našoj posvijesti da ni sami nismo svjesni da ih uopšte imamo. A represija uzrokuje tu emocionalnu ukočenost, to jeste potiskujemo tako što intelektualno negiramo stvarnost da ona u stvari postoji. I šta ona radi? A ona kreira šta pritisak te emocionalne energije u nama. I sad, stepen pod kojim potiskujemo tu jednu emociju ili senzaciju, što kažemo, recimo, ajde ovako, znači ja sad potiskujem neku negativnu emociju, da kažemo emociju straha. Jel? Sad sve što se dešava u ovoj situaciji sa korona, i ja sam osjetila emociju straha. Dok ja ne želim da je osjetim, zašto sam ja kao junak, nije ni važno, jel? I dok god ja potiskujem tu emociju straha, ja nemam kapacitet da osjetim sreću i zadovoljstvo. Da li me razumijete? Tek onda kada ja integrišem tu emociju straha unutar mene same, tek onda sam u kapacitetu da osjetim i sreću i zadovoljstvo. To ću sad da objasnim na bazi nauke. Jer gledajte, znači tek kada integrišete tugu, možete da iskusite radost i sreću. Jer ono što sam objašnjavala u Peatu, šta je to? To je u stvari novčić sa dvije strane. Znači mi sada živimo, što kaže Živora Slavinski, mi smo u dualnosti, samo sekund, znači mi smo ispoljeni u dualnosti iz jednosti. Međutim, ako ste čitali Blavatsku i Gurdjijeva i ostale, onda ćete da shvatite gdje su dva, tu i treći. Znači u dualnosti, oni ne spominju dualnost, nego bukvalno trojstvo. Jer ta dualnost između straha i ljubavi ili moć, nemoć, što god je u pitanju, šta stoji između njih? Između njih stoji energetski emotivni naboj. Kad se taj naboj makne, oni postaju to jedno. Ali ne može jedno bez drugoga. Znači nismo u kapacitetu da živimo da se samo u ljubavi. Što veli Alan Watts, da se samo u ljubavi, onda bi bilo dosadno. Kad se samo u patnji, bilo bi opet dosadno. Međutim, mora da ima neki balans između, kao yin-yang. Znači nisi ni yin, nisi ni yang, ti si sve. Znači ova FAIR tehnika se bazira na toj jednosti. Znači ja sam na neki način ovdje zanemarila dualnost, iako se već duboki Peat, koji je fenomenalan za rješavanje nesvjesne glavne igre, i to savjetujem svakome kogod ima i priliku da to odradi, da to podhitno odradi, jer će riješiti svoju glavnu nesvjesnu igru. To je kad su dva odvojena polariteta spojuju jedno i ta osoba više ne igra tu nesvjesnu igru koju igra na svim poljima nesvjesno i prisilno. Imam 1000 stvari koje hoću da kažem sad odjednom, a ne znam odakle će sve da mi dođe. Uglavnom, poenta je da ta jednost, znači gdje su dva, tu i treći, to treće, šta je to treće? Pa to je taj energetski emotivni naboj koji čini ovaj život kao igru. Jel me razumijete? Znači, da bih ja mogla da se igram, onda moram da imam i to. Znači, čak i ako dolazimo iz jednosti, što je ništa, znači iz toga ništa se kreira sve, gdje je ta dualnost, a to je sve. To je taj, znači u dualnosti imate dobro, loše i taj energetski naboj koji čini da se ta igra dešava. Ali pošto ste, da kažemo iz tog ništa, ide sve i to je opet dualnost. Ali ta dualnost čini jednost. To je ono što dosta ljudi nisu svjesni. I to je ono što objašnjam. Znači, aj sad se vratim na psihologiju. Znači, nema sad ta jednost, da bi objasnila tu jednost, da smo u stvari svi jedno. Ono što se stalno ponavljam, pošto živimo u multiverzumu i multivremenu, ta jednost je ispoljena kroz svakog od nas. Puno ljudi zna da su kapljice u okeanu, malo ljudi je svjesno da je moć okeana u svakoj kapljici. Znači, to ti je isto kao sad imaš neki, da kažemo, ljubavni potion, jel? Tečnost neku, kapi vode, jel? I sad, ili uzmeš neki lijek, zove ga kako god hoćeš, nije ni važno, neka tekućina. I stavljaš je u razne bočice. Svaka bočica izgleda drugačije. Ali realno jeste da
je ona suština u toj boci svima ista. O tome se radi. Znači, naša suština je u suštini svima ista. Ova tehnika se svodi na tome što mi u suštini odbacujemo i ne želimo da prihvatimo da smo svi jedno, to jeste da sam ja u očima tebe, da si ti u očima mene. Witten je to dobro objasnio sa M-teorijom. Svi ste poznati sa string teorijom, ovo sam pričala na YouTube kanalu davno. Znači, string teorija od 75. do 95. imali su koliko 5 teorija, nijedna nije bila, sve su bile tačne, ali nisu znali koja je prava. I došao je Witten i kaže, sve su prave. Kaže, zamisli malu curicu koja sjedi u ono smiješno ogledalo prostorije. I u svakom ogledalu se ogleda drugačije. U jednom je debelo, u drugom je vijugavo, u trećem je mršavo, u četvrtom je kako god. To ste vi koji se ogledate u svim ljudima oko vas. Jel' tako? Znači, onog momenta kada ja prihvatim da sam ja u svakom od vas i kada ja više ne odbacujem nikoga oko sebe, ne osuđujem, ne otuđujem, onda prihvatam to i u sebi. Jer nema osobe na planeti koja je čista sama sa sobom, ne postoji, koja nije, a da je svjesna da sve što se dešava kod nas, da je u stvari samo reflekcija unutrašnjih konflikta. Znači, ovo što se sada dešava i sa koronom i sa ovim i sa onim, to je samo igra između plus i minus. Pa čovjek je baterija, vi ne možete da funkcionišete sami bez plus i minus. Vi imate u sebi i plus i minus. Baterija ima plus i minus. Ona je jedna, znači nije to plus odvojeno od minusa, ne može da bude odvojeno, inače ne može da radi. Nema igre ako nisu plus i minus povezani. Znači, ako dolazimo iz te jednosti, gdje je dualnost, ajde ovako. Znači, kada se radi PEAT, imamo dualnost koja se integriše u jednost. U ovom slučaju, kada budemo radili FAIR tehniku, uzimamo bilo koju potisnutu emociju i nju integrišemo direktno u jednost. Bez integracije polariteta. U kom smislu? Evo ovako, znači nema osobe koja nema potisnute emocije, jel' tako? Ono što sam rekla da je sve unutar nas samih. Ne postoji tamo neđe vani. Sad samo se vratim na ovu dualnost, da je u stvari sve jedno. Jer kad neko kaže posvijest, nasvijest, gdje vam se nalazi posvijest, nasvijest i Ima li ko da mi odgovori? Gdje vam se nalazi fizički? Nema. Znači, ne postoji ovdje, ne može da postoji bez tamo. Jer su oni usko povezani, zašto čine jedno. A to što ih čini dramom, da kažemo, je taj energetski i emotivni naboj. Sad pokušavam da objasnim nešto. Jer ne može jedno bez drugoga. Sad se vratim na onu M-teoriju. Ona djevojčica što se gleda u 5 ogledalo i u svakom ogledalu izgleda drugačije. Krivudavo, vijugavo, smiješno ogledalo, jel? Ona se tako ogleda u svakom oko sebe. Onog momenta kada ta djevojčica shvati da je to sve ona, igra ne prestaje, ali postaje drugi kvalitet igre. Kada shvatite da ste vi svaka osoba koja je u vašem prisustvu, jer gledajte, ne kreiraju drugi ljudi situaciju u vašem životu, ma koliko vama to djelovalo da je to istina. Činjenica je da ti imaš neku potisnutu emociju. Ajde da kažemo imaš 3 godine, jel? I Marica, Perica, Ivica te prebije ili što god kažete, nisi dovoljno visok, kratak, pametan, glup, nisi dovoljno brz, spor, što god je u pitanju, jel? Ne pripadaš, nisi ovo, nisi ono. Znači, ta potisnuta emocija da nisam dovoljno dobar, da ne pripadam, što god, da nisam dovoljno visoka, kratka, nije ni važno, jel? Ja odem i trčim kod moje majke ili neki dečki trči kod oce, nije ni važno, i to dijete kaže roditelju, osjeća određenu emociju, osjeća strah, paniku, ne pripada, nije dovoljno dobar, što god je u pitanju, jel? I onda otac kaže, ne, ti ne smiješ da plačeš, ti si muško ili ti si crnogorka, što god je u pitanju, jel? I onda te pošalje tamo neđe nazad. I šta ti radiš? Ti potisneš te emocije u sebi. I onda ta emocija, pošto ti rasteš, ja sad imam 10, 20, 30, 45 godina, nije ni važno, jel? I sad ti rasteš, a taj aspekt da ne pripadam je zaglavljen na nivou 3 godine. I taj aspekt će da kreira situaciju u našim životima i ovo nanovo kako bi, šta Milica pokušava da uđe ovdje? Ne veze. Taj aspekt pokušava da se integriše s ostatkom tebe jer hoće da bude dio cjeline. Jer svako želi da bude dio cjeline.
Da li imate ikoga koga poznajete ko misli da je u suštini, u core, u suštini loš? Ljudi mogu da odrade loše stvari, ali nema dobrih i loših ljudi. Dobro i loše u svakom od nas. Svako od nas posjeduje i dobro i loše. I lijepo i ružno. Šta kažu? Sve zavisi sa čime se porediš. A šta radi ego? Ego se poredi. On se, da kažemo, bori što god da radi. Nije ni važno. Uglavnom, poenta je da sa ovom tehnikom imamo sve te aspekte koji smo pokupili najčešće u djetinjstvu, od 1. do 7. godine, što kažu Turci i crkva, daj mi dijete do 7. posto toga ti pokazujem ko je. Znači, s ovom tehnikom sve te aspekte i čak i Jungian shadows, što kažu sjenke od Junga, možemo da integrišemo u nama. Kada ih integrišemo u nama, ovo što je sada, ko je ovo rekao, Daniela je rekla, kada integrišemo te stvari u nama, onda se naša realnost mijenja. Ljudi oko nas se mijenjaju. Jer treba da razumijete da mi nikad nemamo odnose sa drugim ljudima, nego samo projekcije i konstrukte sa drugim ljudima koji su u našoj glavi. Kada se to promijeni u našoj glavi, to mora se projekti u realnosti potpuno drugačije. To je ono što je vrlo važno. Jer kad prihvatimo da čovjek ima u sebi i yin i yang, i dobro i loše, kada to loše prihvatiš u sebi, to loše će da nestane iz tvoje subjektivne realnosti. Robert Lanza, biocentrizam, stalno ga spominjem, jer je najlakša teorija koja objašnjava kroz biocentrizam da ne postoji realnost bez obzervera posmatrača. Ko je posmatrač tvoje realnosti? Pa ti. Jel' tako? Ko je kreator? Da kažemo, jer u jednosti nema dva. Nema ti i Bog. Jel me razumijete? Znači, postoji samo to jedno koje je ispoljeno kao kroz dualnost, to jeste trojstvo, gdje imaš plus, minus i energetski emotivni naboj iza. Ali svi oni čine šta? Jedno. Jer kad imaš onaj znak yin-yang, on kad se okreće, šta ga okreće? Energetski emotivni naboj. To je samo da bi mogli da igramo igru. Jer u suštini svi ste vi samo vječnost i beskonačnost. A da bi igrali igru, izmišljamo planove. Radila sam neku vježbu, ali dobro, to ću na kraju seminara kad da sad ne prepadam. Uglavnom, šta sam htjela da kažem? Ono što je važno sa ovom tehnikom, znači prosto je nemoguće da vidite sami sebe, sem ako se ne gledate u ogledalo. I zato su drugi ljudi u našem polju, u našem životu, samo zato da nam ukažu, dva razloga imamo ljude što nam dolaze u životu. Prvi je da vas dovede do nivoa da niste znali koji postoji. Excel to the point, da ne možda vjeraš da postoji tako nešto u životu. Bilo u pitanju ljubav, biznis, sreća, radost, da naučiš da se veseliš, što god je u pitanju. To je prva vrsta ljudi. A druga vrsta ljudi je ono što mi zovemo neprijateljima. Znači, to su ljudi koji nam ukazuju na čemu mi treba da radimo unutar nas samih. Ovo se stalno ponavljam, jer je ekstremno važno da znate da nema neprijatelja. I vam se desilo nekada, ikad u životu, da ste imali strašno loš odnos sa nekom osobom. I onda kad je ta osoba objasnila razloge zašto je uradila to i to, da ste vi potpuno to prihvatili i razumjeli i da ste postali dobri prijatelji nakon toga. Ima li iko kome je to desilo? Ili da neka osoba koja je bila užasno loša, da se u vašem iskustvu ispostavilo da je ta osoba fenomenalna. Zato što smo prihvatili sebe i to Jest. Kada uđeš u tačku gledišta te osobe, onda shvataš pod jedan da si to ti, da si ta tačka gledišta ti, da je to sve tvoje. Sada kad smo radili ovo sad iz PEAT iskustvo, ali isto ćete doživjeti i ovdje kad budete radili, kroz ovu tehniku isti doživljaj. Znači, jedan lik iz Beograda je došao na seminar zato što je žena bila ekstremno ljubomorna. I onda kada je radio iz meta pozicije te svoje supruge, kad je ušao u njene emocije, kad je vidio šta je ona sve doživljavala, onda je počeo se smije na pola, prekinuo je tretman na pola i počeo se histerično smije. I kaže, pa ovo sam sve ja. Kaže, ja sam kreirao moju suprugu, jer ja nisam htio da vidim sebe kao ljubomornu osobu. I onda sam kreirao drugu osobu koja je to toliko dominantno izlagala, sve dok on više nije pukao da je došao na seminar, rekao je ili razvod ili tretman. Ako ne radi tretman, ide na razvod. I kad je otišao sa seminara, kaže, čovječe, ja sam htio da se razvedem od fenomenalne žene koja je u stvari samo projektovala moje strahove, koje ja nikada nisam htio da priznam u sebi.
O tome se radi. Ne možeš, a šta ti radi taj strah? Taj strah ti ne dozvoljava, to jeste taj ljubomora, što god je u pitanju, koliko se bavio sa tom ljubomorom, i on i njegova žena, to im nije omogućavalo da dožive ljubav. U pravom autentičnom smislu. Znači, jedno te drži odvojeno od drugog. Tek kad prihvatiš negativno, možeš da doživiš pozitivno. Jer oni su jedno, te isto. Samo novčić sa dvije strane. Je li vam jasno ovo? Jer na najdubljem nivou postojanja sve je jedno. Jer iz jednosti dolazi recimo neka odluka, cilj neki, hoće da postignem nešto, je li tako? I ako se to dogodi, cilj neki, on se opet vraća u tu jednost. Naprimjer, imam cilj da kupim auto. I onda sjedneš sa mnom u auto, ne možda mi pitaš je li mi to i dalje cilj. Jer je ostvaren. Znači, što kaže Živorad Slovenski, nema ništa čudnije nego želja koja se ostvari. Jer onda ona nestaje. Jel' tako? Ali problem nastaje kada naiđete na neku prepreku u realizaciji te originalne poruke, jel? I onda ta prepreka kreira poražavajuću poruku. I potisnute emocije svakako, jel? I sad, ti elementi te mase su slika, misli, emocije, tjelesne senzacije. Ja sam ubacila ovdje gustatory i sensory, zvuk, ukus, ukus i miris. Oni su da 7 da budemo. I tjelesne doživlje, jel' tako? Znači, sva vjerovanja, što god sada gajite, znači bilo koja vjerovanja, presude, opravdanja, fantazije, što god, čak i umjetnička iskustva, sve je to rezultat čega? Naše epigenetike, sredine. Znači, ako sam ja jedinka, znači, treba da razumijete, dosta ljudi se zanese i kaže, pa ja sam Bog, ja sam kreator svoje realnosti. Jesi, ali si ti i isto to vrijeme i ovo sve što je iznad oko tebe. Ta tvoja sredina. Znači, ti su isto vrijeme i ti koji se nalaziš unutar tijela u kome se nalaziš i sve što je oko tebe, to si isto ti. Ja znam da je sad ovo malo teže da se comprehend na ovaj način kako prenosi znanje, ovo moram sve da složim po redu, jer sad pričam ovako kako mi dođe, dolazi mi 1000 stvari u isto vrijeme i pokušavam samo da izjasnim na što prostiji način, a da vas ne zbunim. Ako imate pitanja, slobodno me zaustavite. Kaži se. Ja se izvinjavam. Aha. Možda to i u vezi sa animističkim starim verovanjima, da se zapravo sve deo nas, između ostalog. Pa gledaj, budizam, hinduizam, zen, sve se bazira na istom. Ovo je 5000 stara filozofija. Nije ovo ništa novo. Svi filozofi razgovaraju o istom. Samo u čemu je razlika? Što je Živorad prvi, dualnost je nešto su radili mnogi i to ćete kad budete išli na PEAT tehnike da vidite da su mnogi prije njega isto dešavali sa dualnošću, ali on je našao najjednostavniju tehniku sa kojom se sigurno radi integracija dualnosti u jedno. A sada ćete da vidite da može i bez akutačaka, da može da se integriše bilo šta u vas. Jer recimo, kada ja uzmem pa integrišem u sebi tugu, šta je suprotno od tuge? Radost. Automatski sam aktivirala radost kod sebe sa integracijom tuge. Dok god ja potiskujem tu tugu, ja nemam kapacitet da osjećam radost. Ali, zašto ja neću da prihvatim, to jeste da integrišem tugu unutar sebe? Zato što ja vjerujem da sam ja fina, kulturna, ja tužna, ne daj Bože. I onda odradim seminar i na seminar mi dođe 20-30 ljudi kojima je glavna tema tuga. Između ostalog, ovo sad moram da dam pravila prije što idemo dalje. Znači, svaka osoba, ma koliko god vama to djelovalo čudno, koja dođe na vaš seminar ili na vaš tretman, razumijete da je to vaša tema. Ma koliko vama djelovalo to sa meni došla neka žena sa temom ljubomore. Ja, koliko sebe poznajem, nikad ljubomorna nisam bila. Međutim, kada je završila tretman, šta se desilo? Meni nije bilo baš najbolje. U kom smislu? Sad ću da vam objasnim. Znači, kada odradite tretman nekome i osjećate se dobro, to znači da ste i vi makli naboj dok je ta osoba radila taj tretman. Znači, radili ste na sebi. Međutim, kada odradite tretman,
a nekome. I taj neko se osjeća super jer je riješio sve 100%. Vi kada radite drugima tretman, oni riješe sve 100%, a vi za neki određeni procenat. Ako se ne osjećate dobro nakon tretmana, obavezno istu tu temu odradite iz ja pozicije. Jer to samo objašnjava da vam je ostalo mnogo više naboja na tome nego što ste mislili da imate. To jeste da ta osoba ima. Znači, sve... Tatjana, Kaže. Samo završim prije što mi ode misao. Otiće mi misao, ono uđe, izađe. Znači, kod mene ako je ne izbacim odmah. Samo da završim misao, odmah ću ti kažem. Znači, ono što je najvažnije, s ovom tehnikom mi ćemo mentalnu masu tokom procesa u vezi vjerovanja, ciljeva, blokada, zabrana, kontrazabrana, svega što smo akumulirali u tom jednom, da kažemo, događaju, jeli? I onda kad ih integrišemo jedno po jedno, oni će da nestaju, bukvalno nestaju, vidjet ćete sad tokom procesa kad budem radila sa vama. Bilo koje vjerovanje, cilj, gubitak, dobitak, o čemu god da se radi, jednostavno će da nestane, lagano će da nestaje tokom procesa. Jer šta radi? Ulazi u jedinstvo koje je bezvremeno i bezgranično i onda ćeš da shvatiš da si to u stvari ti. Jer jedino su granice, vidjet ćeš da granice počnu se gube. I jednostavno se topiš i postaneš jedno sa tim što se integrisao u sebi. Ta tuga, kad je prihvatiš i kažeš ja sam tužna osoba i odradiš tretman, jer mora tretman da se odradi, nije dovoljno samo da kažeš ja sam tužna osoba. Kada odradiš tretman i vidiš kako se naboj skida polako, malo po malo i dođeš do toga da nema naboja, šta je ta tuga za tebe? Ništa. Da li sad možda osjetiš radost? Možeš. O tome se radi. Izvoli, Srećo, postavili si pitanje. Nekome, ne znam na koju aplikaciju. ovdje na meeting. Ok. Evo kad odradimo tretman i onda ostane ništa, znači nestane taj naboj, je li tako? Dobro. Znači i ostane praznina recimo. Treba li nekako da se ta praznina popuni da ne bi akumulirala recimo nekakve druge negativne naboje ili ne znam kako da... Da, to ćemo tokom procesa, jeste. Zato što se napravi void, znači to mjesto koje je bilo okupirano sa tim nečim što se integrisalo unutar sebe, tu se onda ubacuje nešto pozitivno što je suprotno od toga ili svjetlost, ali to ćemo malo kasnije kada dođe vrijeme za to. Jer onda ćete shvatiti... Okay, dobro, hvala. Aha, kaži, ima još neko pitanje ovdje na Skype-u, izvini. Kako je Skaliburu zapravo, na neki način? Slovensko. Da, samo što je ovo vidjet ćemo malo drugačije. Ali koncept je isti. Znači da se integriše naboj, kada se naboj bilo čega makne, tek onda imate slobodnu volju. Jer shvatit ćete... Kako? Možete samo da ugasite, ovdje mi neko upalio mikrofon. Neko je na telefonu upalio mi mikrofon. Samo ugasi, ljubim. Aleksandra, možeš samo da ugasiš mikrofon, molim. Aleksandar, molim te ugasi mikrofon, Sreće. Ugasi mikrofon na kompjuteru. Čujem ti razgovor na telefonu. Ništa. Ugasi mikrofon, Aleksandra, ti ne slušamo razgovore. Ugasi mikrofon, hvala. Utuli ga. Aleksandra, možda ugasiš mikrofon, je li ti problem? Evo, neću, slušat ću vas, nije problem. Ok, ne, ali smeta nama zbog eko. Jel ok? Uglavnom, ideja je da pomoću ove tehnike shvatimo da su sve emocije, bilo da su dobre, loše, očigledne, potisnute ili što god da je unutar nas. I sve ovo što nam se dešava je u stvari samo proizvod unutrašnjeg nesklada. Jer šta se dešava? Unutrašnje reflektuje spoljašnje, ali i spoljašnje reflektuje, utiče na unutrašnje. Znači, kada integrišete sve te potisnute emocije u svoje cijelokupno ja, to je ovo vječnost i beskonačnost kompletno, bez zaobilaženja, skrivanja, potiskivanja, u jedno, da kažemo, u jedinstvu sebe samog,
onda te emocije više neće kontrolisati vaše misli i emocije, a oslobodit će energiju koja je bila zaglavljena u tim potisnutim emocijama ili otporima. Jeli, kad se opireš nečemu. Šta znači kad se opireš nečemu? To istrajava. Postaje jače i još više instalirano vaše psihi, što kaže Nikola Tesla. Ili o čemu god da pričate, ista stvar, jel tako? Znači, onog momenta kada uvidite da osuđujete nešto kod drugoga, ok, najlakši način da dobijete nečiji opis jeste samo da vidite šta ta osoba priča o nekom drugom. Šta radi ta osoba? Daje vam svoj lični opis. Jer mi nismo u kapacitetu da vidimo ništa kod drugih ljudi što nemamo unutar nas samih. Inače bi bili indiferentni ako nema naboja na tome. Jel me razumijete? Znači, šta su uslovi za ove emocije? Znači, sve čemu se opiremo, to vlada sa našim životom iznutra, a ispoljava se napolje kad nam najmanje treba. Jel me razumijete? Znači, ako neće vama da pukne guma kad ste vi spremni za to, ili neće neko da vas napenali kad ste spremni za to, to se dešava kad vam najmanje treba, jer ta potisnuta emocija, ona hoće da se integriše sa ostatkom tebe. Čekaj da im da li imam neđe papir, nešto da nacrtam. Biće lakše mi crtati, jel? Nego, da... Sad dok ja nađem papir, ne vez. To ćemo kasnije, ajde. Naprimjer, ako imate traumu, ono što sam rekla, 3-godišnjeg djeteta, gdje se dogodila neka nepoželjna situacija, jel? Naprimjer, dođeš, igraš se s igračkama i dođe sestra ili brat i ljuti, bijesni, ne znam nije odakle dolaze i gurne ti sve igračke i bači na pod. Šta, ti imaš sad opciju kao dijete, pošto vidiš bijes u očima svog brata, kažeš, bolje mi je da ćutim da ja ne izbacujem moj bijes jer će me prebije. Jel tako? I onda, ili će da uđu u svađu sa bratom ili sve. Sad, da bi izbjegli, da kažemo, konsekvence koje bi se desile da izjasnimo jasno svoje emocije, to dijete se ućuti, prićuti, pretvara se da se ništa nije desilo, možda ode da igra igrice, možda ode, ne znam nija šta da radi, ućuti, upali televizor, ćuti, ono što kaže, ćuti da te ko ne dira, jel? Našeg posla. Dosta nas je odraslo u takvom ambijentu. I onda, šta znači, da li je ta emocija, ljutnje, bijesa, razočarenja, tuge, nestala? Ne, ona je samo potisnuta. I to dijete raste, više nema 3, nego ima 4, 5, 6 godina, što god, jel? Ima te zanemarene, potisnute i da kažemo represovane emocije. Represovane su onda kada više i ne znamo da ih imamo. Jer smo kulturološki naučeni čoče da smo fini, kulturni, jel tako? Da smo dobri, fini ljudi u očima drugih ili u očima nas samih. Jel? Jer ne daj Bože da autentično ispoljite strah, ljutnju, bijes, što god. Kako bi vas onda drugi viđali i kako bi viđali sami sebe. Ali zaboravljamo se da smo cijelokupni. Kaže. To je samo zapravo Jungova persona, da budemo zapravo pod maskom. Jeste. Persona je grčka riječ koja znači maska. To znate svi. Znači, kada neko kaže moja persona je personality, kao koji ti je personality, to je sve maska. Jer sad imam jednog lika koji je, moram da ga spomenem, vjerojatno je tu među vama, na pejac. I sad on stalno nešto kuka, njemu nešto ne ide, neće ga, bla, 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 a kako god. I ja se nešto razmišljam, čovječe, taj čovjek je projekcija mene same, inače ne bi bio u mojoj realnosti, jel tako? I šta radi čovjek? I nešto razgovara sa njim i poslala sam poruku i kažem, ne mogu da vjerujem da nisi svjestan ko si, to jeste da si zaboravio ko si, a svima je izbrisano, da kažem, pamćenje, da bi mogli da igramo igru. Jer da svako zna ko je, a to je sve i ništa, u isto vrijeme, jer dolazimo iz ništa, a ispoljeni smo kao sve, kada bi to shvatio, onda bi igrao mnogo veću igru, životnu igru. Jel me razumijete što vam kažem? U dualnosti nema dva, nema Bog i ti, samo jedno. To jedno ispoljeno i kroz tebe, i kroz mene, i kroz sve nas. Znači, svi činimo jedno veliko polje. Bog, univerzum, zovi ga kako god hoćeš. I ta jednost igra različite igre. Jer sve u životu su relacije. Ne postoji ništa, ni matematika, ni fizika, ni hemija, ni što god. Sve kaže u odnosu na, u relaciji sa. Ja ne mogu da postojim bez tebe. Ja ne mogu da budem dobra ako neko nije loš. Ja ne mogu da budem ružna ako neko nije lijep.
Ja ne mogu da budem što god, ako nema neko ko će da mi ukaže na suprotno od toga što ja jesam. Ali onog momenta kada shvatim da sam to drugo ja, što kaže Isus, oko za oko, zub za zub, izgubiš nekome oko, šta je ta druga osoba? Pa to si ti. Na najdubljem nivou sve si to ti. Jel me razumijete? Znači, zaboravljamo da smo cijelokupni, da je sve to dio nas samih. Jer ne može dobro bez lošeg, ne može ružno. Ja sad uzmem flashlight, lampu, svjetlosnu, baterija svjetlosna, i sada je stavim na bijeli zid, da gori, u sred bijela dana. Niko neće vidjeti tu svjetlost. Neophodna je tama da bi se svjetlost vidjela. Ali u svakom od nas je i tama i svjetlost. Da li me razumijete? Znači, ne mogu da vam objasnim koliko je važno da shvatite da onog momenta kada neko ko te najviše nervira u bilo kojoj situaciji i kažeš i to sam ja i prihvatiš ga, odnos sa tom osobom se automatski mijenja. Ako odradiš tretman, tek onda se mijenja. Jel me razumijete? Meni se desilo jednom, pričam isto ovu temu, što ja na ovaj način razumijem i pevati. Pričam sličnu temu na seminaru, meljen 10 sati. Završim tu istu noć na večeru sa nekim lik, tada je bila neka frka na Kosovu, neko vojno lice, prebačen iz Istre. Uglavnom, desilo mi se, sjedim za stolom sa čovjekom koji je ljut, bijesan, razočaran, jer mora da ide na Kosovo, hitna intervencija, sve mu je nestalo u Lici i sad jedva došao do Beograda i sad opet treba da ide na Kosovo, kako se kaže, na bojište ili što god je u pitanju. I ja se razmišljam kako je moguće da sam ja, koja sam došla sa seminara, cijeli dan radim na sebi, kroz druge ljude, jel? I integrisala sam ovo, nije ni važno, došla sam tu presrećna i između ostalog, samo da znate, kada radite tretmane, puni ste energije, znači prepuni ste energije, iscrpljuje samo ono što ne završite. Sve što je završeno vam daje šta? Ekstra energije, jer oslobađate energiju sa integracijom. I ja dolazim u tu kafanu, pošto to je bilo u Beogradu, sva puna energije, srećna, zadovoljna i sjedim i ne mogu da vjerujem šta čovjek priča. Na način koji priča. Ne mogu da vjerujem koliko je ljut, koliko je bijesan. Na bazi logike ja ga razumijem. Kako će drugačije čovjek da reaguje? Ali kažem, je li moguće da je on dio moje realnosti? Jer ja sebe vidim kao vesela, zadovoljna, srećna, što god, jel? I valjda sam integrisala sve što je moguće da se integriše u 5-6 godina. Jednom mjesečno radim seminare gdje god sam ne znam koliko ljudi. Koliko ja onda imam stvari u sebi koje treba da se integrišu. Jel me razumijete? I sjedim tamo preko puta njega i onda rekao, ok, kako se čovjek osjeća? Uđem u njegovu tačku gledišta. I skontam ljutnja, bijes i razočarenje. Kako sam radila jednu po jednu temu u sebi, dok sam sjedila tamo, on ne zna ni šta ja radim. On se okrene prema meni i kaže, zove me Mala, kaže, je li Mala, jesi ti meni nešto radila? Ja kažem, ne. Kaže, ja se osjećam fenomenalno. Znam kad si ti, prije što si došla ovdje, ja samo što nisam pobio pola kafane. Bio je toliko ljut. Kaže, ti si odjednom došla, meni je sve nekako lakše i lakše i lakše kroz tretmane koje sam radila na njemu. To jeste na sebi, ne na njemu. Njega nisam dirala, nisam ni radila ništa iz njegove tačke gledišta. Samo sam skidala tugu, razočarenje i bijes sa moje tačke gledišta, iz mene. I šta se desilo? To je direktno uticalo na njega. Odjednom čovjek postane šaljiv, priča neke viceve, zabavno, znači, potpuno drugi ambijent. I svi su počeli da se krste, kaže, ti si hipnotisala. Kako crna hipnoza, jeste vi ljudi normalni? Ja sam samo odradila istu tu temu na sebi. I on mi kaže, ti meni što radila? Rekao, tebi ništa, samo sebi. Jer me razumijete koliko je ovo važno. Kada čovjek shvati da sve što se dešava kod nas, čak i ova panika, i panika je dio nas. Jer dok god osjećate paniku, vi niste u kapacitetu da osjetite šta? Šta je suprotno od panike? Mir. Mir. Jest. Znači niste u kapacitetu da osjetite mir. I sve ovo, znači ne postoji ništa, ne postoji pozitivno bez negativnog i obrnuto, jel? Sve je to samo da bi igrali igru, jer imate i vječnost i beskonačnost. I onda se ispoljavamo u raznim oblicima da bi igrali igru jedni s drugima.
To je poenta. Od pamti vijeka. Znači sve ovo objašnja od pamti vijeka. Ali malo ljudi obraća na pažnju jer igramo te nesvjesne igre. Tako smo programirani. Igramo te nesvjesne igre koje nas drže da vjerujemo da postoji unutra, vani. Ali ne može jedno bez drugoga. Ne postoji ništa jedno bez drugoga. Kada shvatite da iznutra van dolazi izvan i unutra, sve će vam biti jasno. Sve je povezano, a sve je šta? Jedno. Yin i yang čine šta? Jedno. Ova tehnika je bazirana na toj jednosti. Ok. Kaži. Ja se izvinjavam što te... Ne, molim te, ovo je interaktivno. Na grupi našoj pišu, evo i Miona mi je rekla da ti se obratim, ne može da se uključi na Skype. Možeš samo da je pošalješ link ovaj koji sam ja vam proslijedila, da ja sad ne uzimam vrijeme sa seminara. Dobro. Samo je pošalji ovaj isti link, je li to okej? Hvala sreće. Znači... Tatjana, mogu da te zamolim kad ljudi na Skype-u postave pitanje, da ponoviš pitanje, pošto mi ne možemo da čujemo njih vrlo dobro. Aha, dobro, ovo je bilo tehničko pitanje, da li može neko se uključi? Ne. Okej. Ne znam da li sam je čula, kad ljudi na Skype-u postave pitanje... Da, kažem, bilo je tehničko pitanje, da li smo... Da ne znam šta je... Tehničko pitanje. Hoćemo, Melita, da ugasimo recording pa da počnemo novi jer je prošlo 40 minuta. Udavih vas ja sad. Postavljate pitanje.